Crveni nosevi klaunovi doktori nisu pravi doktori, no izgledom, vještinama, gegovima izmamiće osmijeh na svako lice. A smijeh je lijek za dušu i tijelo. Pa pogledajte nas. Mislim, pogledajte ćete nas kak smo zategnuti smo i sve smo... kolega, složili bi se da je. Složili bi se definitivno da je. Apsolutno bi se složili da je. Kažu i neka istraživanja brojna iz davnih dana, a i malo mlađih, da svakako učinak smijeha ima terapeutsku funkciju, te da pomaže da se ljudi pomlade, a znate i sami da kad se pogledate u ogledalo i nasmiješite, da ste odmah ljepši, a i onda se cijeli svijet oko vas puno ljepši, tako da ja mislim da to djeluje na zdravlje, apsolutno. Neki mi malo pričuvajte, evo je ovako, uzmete mokri tanjurček, malo ga ovako, samo ga tako, malo tako i onda ga ovako, samo vi držite to, mirno kod cvijetak, nježni, tako, evo, sam nek si posuši. Ja sam tu 11 godina, nismo još imali ovako nešto prilike vidjeti i uživati. Ovo me se jako dojmilo i prvi puta sam nešto ovako doživjela. Vidjela sam na televiziji, ali ovo uživo stvarno je predivno. Budući sam dugo bio vezan uz krevet, ovo je za mene doživljaj. No nisu samo klaunovi uveseljavali korisnike doma. Imali su i korisnici štošta njima pokazati. Oči su moje znati željne, za ljepotom srca tragaju. Prijateljstvo nude i traže, često ga pronaći znaju. Klaunovi doktori inače uveseljavaju bolesnu djecu. Možete ih sresti na zagrebačkim, riječkim, splitskim pedijatrijskim odjelima. Odlazak u dom za starije i za njih je novo iskustvo. Želja im je da ono postane uobičajena praksa. Razlike u stvari nema. Mislim, ima razlike u pristupu, isto kao što ima razlike u pristupu djeci od 0 do 18 godina. Znate, ne možete isto pristupiti djetetu od 5 godina i tako jednom adolescentu od 15. Je, složili bi se. A još osim toga kažu da je humor univerzalna stvar i da se ove spačke koje se događaju malima, da ih vole im se nasmijati i veliki. Tako da, a pogotovo za sve stariji. Tak. Osim smještaja u domu, prehrane i cjelodnevne skrbi, korisnici domova mogu se uključiti u dodatne aktivnosti. S obzirom na interes i mogućnosti u različite kulturno-zabavne, rekreativne i druge okupacijske programe. Znači, nije samo stvar u spavanju i boravku nekakvom pasivnom, nego da se oni osjećaju stvarno i korisnim i da aktivno taj dan provedu od jutra do večeri. Crveni nosevi jedna su od najpoznatijih međunarodnih udruga klaunova. Njihov program usklađuje međunarodna organizacija Red Noses Clown Doctors International sa sjedištem u Beču. Osim u Austriji i Hrvatskoj, djeluju i u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji i Novom Zelandu. U Hrvatskoj je 10 takvih doktora. Koliko su korisni i uspješni, najbolje pokazuju reakcije korisnika doma.